Fia lava whaatalo whaatule nei tula la fiafi. Alo mai e se whapoponga whaile nei o lau Samoa Taulogologo. O le atamua ati a tatou tala. O le tai ao nei lea sa tau o fia ai le palemene. Mo le whaamalamala maina o nisio tula fono tau whaofi. A o lumana i ailo na tau a fianga i le asoa tai ao. Lea whana nei se kone o se tatou report. O le tai au na leila lea sa whaatautai ai le tauwhianga le palemene, au lumana i le usuia i le tauwhianga masani i le asoa tai au. Le nei tauwhianga sa tala noi na ise tasumata upo, a le pulenga wafu mataulanga, ise la tautula fono tau whaaufi sa folasia mo le iloilo ina i le so. O le mata upu le toi fo i o le waainga ma le pule no wafu, o loo i murifanua sani lolonga masati toa le bata i le pulenga wafu mataulanga. E peo na iai le whaana potopotonga o waa Samoa tanu mai le tausanga i lua afes funu ma le wha. O le tūlanga i tangata whai ngā luenga o skula ati ma i nā tau e wha mamai na le whale e ngā lulue i lava sa i wanga nā tangata whai ngā luenga a le sa si e toi foi. O le mea sa iaina o le whesuia e o pūlenga ai tū mau lava ngā luenga ma tangata whai ngā luenga. O le wafu lava ia sa i le wha amalo le waainga le spa. Peitai ona o nei wha whitauri na tutupu i nā waitaimi. Nā fua ai ona se e waai a le wha alapatonga o wa Samoa. Wafu sa titoa iai nisi o fuafuanga whaata atitia le pulenga wa fuafua le a whaatino ai. Mai mo o mia le toisa ini tutoa o vaenga umo le wafu atoa. Ona whaatulanga leo ni manatu moni ilo ilonga. A wani whai unga tala whea ngai mo ati na e whaatino ai. Lua, tula fono tau whao fia sui ai le vaenga sifulufitu o le tula fono au tu o pulenga wafu mtaulanga tasiva i vavalu i le avesea lea o le vaenga whaa, ina ia liliu whanua, mea tō tina o le whaala pautonga, i lalo le vaenga sifulufitu a o le tūla fono au tū, ina ia matua atua i le pūlenga wafu mtaulanga. Whai upu tolu, tūla fono tau whaofi avesea lea o le vaenga sifulufitu a o le tūla fono au tū, ina ia mawhai o na tu inatu le vaenga o wafu whaalo toi whale, o muli whanua msale longa i le pūlenga wafu mtaulanga. Whai upu wha, tūla fono tau whaofi, sui al whai upu ono wha, pui tasi al tūla fono au tū, tūla fono lea pūlenga wafu mtaulanga tasiwa i walu, ina ia tu inatu malo sianga, o le whaatino ina o le tūla fono whaatontonu, mo suinga, ma le vaa ainga o le awhainga luenga, ma mea tō tino mai le whaalapa putonga o waa i le pūlenga o wafu mtaulanga. Ia maisi mta upo i mawhai ai o na tino mai suinga po le liuina o a seta ma le awhainga luenga o loo i lalo tūla fono tau whaofi. Lea whana nei se koni mo lau Samoa Taulogologo. O le waweao ana leila lea sa whaatumuri ai ma tāwhanga mangata i whali i le mamalu o le atunuu. E tālia ai le tāina ma le sele ina o le palolo. Se atelenga le nei mai a lea whana nei se koni. O le tāina po le sele ina o le palolo. Le tasi leo vaenga tāua e tuli mata i pēr le mamalo le atunu i le masina le nei o ke topa. Ma le masino nove mau tau sanga tai tasi. Se tasi o matai ai e fia i le to otelo si o tātou atunu. E mei se fo i o nisi o tangata ta whawhao mai mo mai fafo e Asia Samoa. Mau se i a fo i ese mai le tele o mea tau sami o le ngata i whale. E beo fi ngota ma nisi o ia. Wafo i ta itasi lawa na maua i le tau sanga. Le tai au nei fo i lea sa mori mawina i le whaatumuni o nisio matawhanga ma le ngata i whale o afio angata i tasi i mawhai o na taina i le palolo i le lolofi ifo le atunuu e mori mawina le taina ma le seleina o le palolo le nei fo i tausanga e tu sai ma se mori mau a nisio pa anga le tatou Samoa Taulogologo e peo le motu tele i sala whai lea sa i longa o na tele ai le palolo i le tai au na leila whaatasi ma nisio vaenga o polu sama whai o na mawai peitai e vai. Tu sai ma le tau wha Samoa o masani ai le atunu o le palolo lava i e tai nei le pōwhitu o le masina po pololoa po le masina atoa. Ai le kalena le kalesia wha potutonga Congregational Samoa o lo ia iaso mo le tai no le palolo le asos furufitu ma le asos furuwalo le masina le nei a o novema asos furu o no ma le furu ma le fitu le whana nei se konimolau Samoa Taulogologo. Isa ripoti mai tālonga e le manuia le tamo whainga le toa Samoa i le anau rua e tālonga o le ipu ala langi e pei o na tā alo ma le au o lo tau malai i le tamino sanga i le waweao o le asosana se ima vai atu nei o sa telenga le nei o le report.
Ile mai ai o le talonga mua i le vau le tō Samoa ma Engelani. Sa matawina i le finau malo si mai o le au Engelani e peo ina whaato i lalo i nai le au le toa. I ai e ono se fulu i le ono mo le lau lua i talonga o le ipo le lalolangi i le whai ungo na vai aso na tia nei. O silia nei ma le tausanga talo na tapina pena le au o le toa mo nei talonga whaavao malo. Peitai o le au malo si matauta ua sa manu malo ma whaato i laloina le au o le toa i le lau lua i talonga sa whaatautaia i le whai ungo o le vai aso na tia nei mo le ipo le lakapiliki a le lalolangi. Sa matawina le whaatua tuwai o le una i atu o le au Samoa i le amatanga o le talonga. Mana i uai ina whai ngofia na oso whai le au Engelani i sikoa sosoa le ali o tamene niang. Matoe la asiai fo i Engelani le laina sikoa i le 2 minute sa tatoe o le afa mua ina ua tatau e le ali o Jack le polo i le laina sikoa. Ma ua mamao lava ai e pei o na iai le sefulu valu Engelani i le le ai a Samoa. Ma o inasa mai tawina ai le o le puipuinga le toa Samoa i le afa mua na mafu ai o na mamao ai ma ua tulinga tāfoi. Tonga in the quarterfinals. Oh, what a ball! Brilliant ball! Dom Young's on his way. Cuts on the inside. This is spectacular. Absolutely spectacular. England are on a roll. First it was Wellesby. Now it's Young. A debut try. Guessing. Now it comes wide. McMeekan. Last tackle. Tackle 5. Here comes the last. They're numbering up on this right-hand side. Wellesby and the pass away. Oh, Young's in again. Young's in again. It's absolute. Sa toe una i malo si atu le au le toa Samoa i le afalo na lua. E sa ili se sikoa peita e sa le i mawhai lava ona la asia le laina sikoa. I le afalo na lua Samoa i nai ai e ono a le toa a se fulu walu Engelani. Peita e sa toe te tawa atu lava i nai minute sa te toe o le taalonga le au Engelani. Matule i atu i te tono o le ono se fulu lua minute sa te toe. Le ana toe la asia ai ni se sikoa. And a man short as well here. Wellesby interception. Interception. Tay goes away. I don't think they're going to catch Isaac Tago. Tompkins will do his best, but Isaac Tago, they needed a gift, they got a gift. Samoa have their first try. It's the young Penrith Panther who's... Se ina ua tue la sia Engelani le na sikoa i te tono o se fulu 5 minute muli le afa muli. Ma o ina sailo ai ua vai lava le toa Samoa. O ai sa tula i mai i le whai unga o le taalonga. Sa matua i lunga na lami Engelani i le toa Samoa i ai e ono se fulu i le ono Samoa. E ui i lea to i lalo peitai. Ele i uma le saamilo sanga e pei ona iai le taalonga o so o ma e leni. Sa tale kitiona mo le Samoa taulogologo. O la faisi na tatou malolonga pupu o na totaliu mai lea mo na ngana whapetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga la wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafi.
Le wa fai ai lava lau e fai ngai le po I lau video call, ma lau phone call. Ai lo lau e lo sa me wa vesi ai ai. Ele ai lava se isi si le atu le tu la fono. Lai lusi lo confidence, elo iso confidence, lai so toa. O le mangiangia, e le o se wha mai e ono pipisi atu I se tasi. Ai se hawa tai wha marsiaira o ino le ngana sa mbao tonu a onga mai university. So ta inga ole ulutala ma me tupu tatou si o manga. Toso mai nei vaenga nei tonu. E wha malo se tatou le tau whinaunga. E te tau, ona wha wawina pea. Le talia o le sinol ni fua, o se full pasene o tina matamaitai. When you are given a topic, make sure to spend time in research. Ia e tau nu ai le ngana tamaiti, e le ngase le uso le oa. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, new law amendments have been discussed before the Parliament of Samoa's pre-sitting, which has been conducted today. Lefana Nesekone with more on this report. New law amendments have been discussed before the Parliament of Samoa's pre-sitting, which has been conducted today. The presentation today was led by Moilene, a representative of the Samoa Port Authority, highlighted some changes with some laws in front of the Parliament for its amendments. The changes needs to be made within the Samoa Port Authority and Samoa Shipping Corporation. Mulifanua Sanilolonga and Satitoa Alepata Wolves will go back under the authorization of the Samoa Port Authority. Since 2014, the wharves were under the Samoa Shipping Corporation. As stated in the presentation, the transferring of some services that was done by Samoa Shipping Corporation back to the Samoa Port Authority, so as the employees with some small changes with their schedules, but all areas will stay the same. Lefana Naisekone for your TV2 News. Hundreds of Samoans were gathered at different beaches throughout Polu and Savai early this morning, hoping to catch the Taulogologo. Lefana Naisekone with more on this report. Our nation from different villages gathered along different beaches throughout Tupolo and Savai this morning, hoping to catch the elusive palolo worm. Once or twice a year, palolo swim to the surface of the sea in great numbers. Samoans eagerly await this night and scoop up large amounts of this delicacy along the shoreline with hand nets. This gift from the sea was traditionally greeted with necklaces made from the fragrant moso'oi flower at the night of the palolo, and was still remains a happy time of celebration. The rich taste of palolo is enjoyed raw or fried with butter, onions or eggs, or spread on toast. As witnessed by one of our Samoa Taulogologo partner, the fish was seen heavy in Savai than Upolu this morning. From our ancestors' view and how they managed the time of the fish to be seen from our traditional way of timing and forecasting, the palolo fish will be seen on the 7th night of the full moon. And from the CCCS calendar highlighted the dates that the palolo will be seen in the country is this morning the 17th of October and 18th, that is tomorrow morning, and November 16th and 17th, 2022. Lefana Naisekone for your TV2 News. The host team of the Rugby League World Cup 2022 has defeated Aotearoa Samoa in the opening match of the tournament on Sunday morning.
Here's more on this report. Tour Samoa have been humbled by a 60-6 thrashing at the hands of England. The Tour Samoa team has been talked about for over a year now. However, the squad of superstars coming off brilliant performances for their National Rugby League clubs have fallen well short of the mark in their first match of the Rugby League World Cup against England. Samoa looked slow right from the start. The host nation took an early 2-point lead before scoring 3 tries in the space of 10 minutes. Playing for England, Newcastle Knights winger Dominic Young burnt through the Samoa defense twice in the first half to notch himself a double. Jack also crossed the try line to make it 18-0. Tour Samoa came close to crossing the line again before the halftime, but they have denied themselves with a string of poor handling errors and poor communication near the try line. Tonga in the quarterfinals. Oh, what a ball! Brilliant ball! Dom Young's on his way. Cuts on the inside. This is spectacular. Absolutely spectacular. England are on a roll. First it was Wellesby. Now it's Young. A debut try. Guessing. Now it comes wide. McMeekan. Last tackle. Tackle 5. Here comes the last. They're numbering up on this right-hand side. Wellesby on a pass away. Oh, Young's in again. Young's in again. It's absolutely. And a man short as well here. Wellesby interception. Interception. Tago's away. I don't think they're going to catch Isaac Tago. Tompkins will do his best, but Isaac Tago. They needed a gift, they got a gift. Samoa have their first try. It's the young Penrith Panther who's... At halftime, an 18-6 scoreline was a bit of reveal giving England dominance of the first half. England stretched their lead out to 18 points, but Samoa's effort to keep the scoreline close ended when Anthony Milford got handed a yellow card at the 22nd minute. England scored 6 tries in the space of 15 minutes. Tour Samoa picked up 3 inches after the game. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malifay ngale na lau Samoa Taulogologo le amtango le neva yaso. Famawina le angangat faftai le pulenga o suavai. Mulang ngoina o lau Samoa Taulogologo. Aman bia fa sau sau ngale fiafi. Tofa soifu. Talofa Samoa. Do you know that you can check your water bill and access other SWA services from anywhere? Even from the safety of your home. Yes, introducing Samoa Water Authority's e-Water, where you can check and download your water bill, check your payment history, calculate your water bill, and also link to multiple accounts. Register using this link, which can also be found on our Facebook page and website. You will need the correct account name, number, and your meter number. This can be found on your SWA water bill invoice. So register now and stay safe. Thinking customers, Samoa Water Authority.